Model College along Lamet po rongbong terang akai lapen asaya puthak krung saya me kapangchi. Birsingki ME School Farm High School upgrade pipere kajok luka chali austumratum kisungna. Lokimon Sangha Risue Jangching Mamaya Bokolia Lokimon Asram Pen Lokimon Adoan Pian Kapale Japan Kebang. Kadoka Vekaching Hon Card News Kalang Radwan Abang Puang Pia Pansitami Nilihin Pen Cardom Napazirik Long Cardom. Tangte Pini Krabi Prime Mabirta Angton Pen Arjuik Ha. Lamet po rongbong terang akai lapen asaya putar kacathan lam kijai Japan pre ni pai krepliar ni pen Daiter Government Model College along krung sai ame piajai mek pangching pontang lo. Lamet po mate Bharat Sarkar pen Padma Srianong e kilong alamet po rongbong terang akai lapen asaya putar kachingwai lapen lam the kijai Japan pura numaligar pen chikoi not Daiter Government Model College along pre ni pai krepliar ni pen pangcheng pontang lo. La so Parman Carbiang Long Autonomous Council Toklang IEM Richard Tobi Pensi Nini Kedoji Krungsai Amai Pi Ing Pupon lo. Lamet po Solajong Rongmili Hahi Lothuya Hempu Rongbong Terang Assam Sahitya Sabha Adun Mepi Mrinalini Devi Lapen Kongchun Bang Jadab Sarma Tum Chetongdun. Lamet po terang akai lapen asaya lamo kithanji atum bang troksikep kithekeri atum nang Chetongdun. Daiter la college tum pini ne kayalam ne kiklamakam mane lokito ka renten hai tum ko pini national seminar patilo nang hang lo ne ta nang nun de ka wang lo chetang lo kasi pukar biang long punatu Daiter pu area ta theklong le pinlang Eson theram kenesi wang lo na ini ngarong pig lo nali kai long ta la po pir thike non lang na ke wang cheng wang le la ko son lo ke lang kente Daiter pu Daiter lang masano dagan ke ta inglong si theklong la inglong le inte nang li tang ke pir the dang long tame assam long pe na india long na anon ti thang pig lo tang te la son kha ili kar bia tum nang le son kha chari phana le mises pilo ki kai ta ke wang kali non ke oi ke mi tu mang chali bom lo ke nelian so se bang thek bom lo ke ini ngarong lo neli jibon halang so ke kon non ne tum posto ha kene ke puri hut ke non kar bia khe tum doctorate dolo doctor sakuri bakuri kopineta officer ta dolo e mame kopine non ke hala dolo dhonasori ta podmosri ta longdun lo di alu bom lo Karbiya khay non obekini to lake akemi to war si bang dambom lo ke kasi ini ngarong lo de thor bang lo ni lidak karbi kidu la andu ke 75% dak karbi do ke te langsung bang ke ni chini ni sita la ajulong lo masih aku dak masih isi college kim thulo la bangke daga karbi atom ba daga ke do kado ko betum ta bang isi kirung ki damji atowal long joro lo sa dei rongbong tirang akai lapenakam claim aputhak national seminar dak Daiter degree model college pensi party pipon lo national seminar apendak kadok we bahira kapre kadim pen sami wangu apen pini tumolong Daiter degree model of principal ado jate je alang li akai ki claim ki dam gi du an sami alang li ke Padma Shri award ke long abang pen non het sami alang ke doctor of literature long alo non het lang me chek to Cotton University pen asi lahai alang li a hirzu me akang hor pe jok nitum Daiter long muniram lang ni auditorium hall long lason inauguration program long hi bilong ngachi tongdun Assam Sahitya Sabha President Secretary pen Chenglok la pen Vice President itum kaching hon Dr. Himonto Biswa Sarma Chief Minister apai alang li samina chi tongdun itum ningarong pikalam lo la pen kadok obe jate
rongbong terang alamu alam Karbi Anglong chot kali Assam dang ongbong chot kali bon tami India dang tami ke chithang dutang asi itum daithor asor bangke itung ningarong nang ji lason dak seminar nang bi pakte dei thank you Kedam tang aningkan wanga sonsi piningkang lethota Lokhimon sangha risoi jang chingruma maya chunbang mirjeng hanse pen ke japon lin pli longri Lokhimon ashram rangnagar bokolia Lokhimon adwana long ari soejang lapen sang piatum chingrum si pinia dapor phai ke thomra minute thom kep apor malom dowana long kurusar lokon ingti hansek arnam Lokhimon ahir jume chuangsi ke bar ke cheng Alang litum arnikang samapor malom lang lokso an palisi aningwe choran lapen bohake lang lokso Lokhimon adowana longsi sangpo lapen puthara da prang dowana long chardom tangdet pen inglong alok atowar alusi arnikang sam tarapunga hawar bate Lokhimon adowana long an palidamsi aningwe tarapunga longsi bohapo Lapen puthora da porphai ke thomra achiti mapor malom kurua ke di kapale japhan bartu popusi chunbang merjeng hanse pen pachini Lokhimon adowan pi bogaram tokbi arong kuru modern arnam Lokhimon adowan pialong preni phai kre toksiani anikang sam ingting di mapor malom si ledamji puta alang ni pen pachini chunbang merjeng hanse pen kapachini pona tengke labang swaja mekedeng pong lake guru aphan man kachipi Lokhimon aron kachinghon Lokhimon aron kapachethang lapen ke risue jang aphan kang thurpon cha phansi saideng pon ilitum karbi duan pen longria pharman kai ke monsam pen ke dovel ja phan Lokhimon along hirjumya kang hon pen aja ko ngajoini si jasmet mangpon upota alangni pen ningje Karlitang kareng phangchupi apia puatum pen preniphai krepliarni pherangkya mekipha Borpothar police station kaparlo japalang solong inu thanbang Roton Singnar ahem kidudun arta kijumanim sopi kareng phangchupi men apran kidam nangjia puthak apia puatum pen pherangkya mekipha Borpothar police station along kidam tang preniphai krehiniani apia puatum pen lasto puthak FIR kidam tang Kareng phangchupia phanke Roton Singnar Cholangrem Tensi apran karmut pusi pherangke amealong apia puatum pen akoi pipon alang nitum pen kaningje pon alam the arjusina Kareng phangchupi bihegarta pen class 4 an class pen Roton Singnar ahem chubidun lo bidun bom pen Pining ana bangke mitrigang deng pas pen college anta kidun arta an nangkile ana bangke nilituma so angji raphan nang cholang rem pidelo nang cholang rem pichot ancho takali apran tanang en pide ako kareng inugat apran putakali delo nona bangki apilita ako paduthuko an ke baheni ni also apran senang en pidelo Eke nilituma apia po apuria tuma bangke manghu mangram si nilitum ke do prong lo lasi also pia phan nilitum hasoar ni ke thang chini ne lo pumasi pametang joy lo madu nang nitum pherangke amai tum phanta pachini thek the lo Karbi Anglong arat ana phansta me nilitum pachini thek the ningdu penka Ningdu pena joine kilu kilom pena joine thangchini ne pena joine lo kasi no nanarni bangke ino teheni rong si pen sitame chingwai lo sarlar ke thege ding gambura tum sitame pan pinalam ke koson sinang ni tum pangsam rijima la so pasi asab da ke chingwai sinang pulo rong pen ta ni tum chingwai lo la si pherangki amai tum phan pha pe la hayalam Karbi Anglong arab do an kithe kiding CMEM tum ansitame la hayalam nang long dun pen na insai pijima pusi nilitum pini nang litum angno nang litum pansitame nang phan nang koklo
pamitang abang ke lagi pinilo 21 tarik lo Rotom Singh Narato mabang apa ya po panang hang lo pinige ajat akam suri do hitame nang tumdak ni hembang vekha kaching vai nai arsikji galam do polam lo apa tum sitame sarpisar pura bahini dam pen anigang samapur hadak pale lo au sopi phan sitame asar pisar pura ta chithek dam long lang hong ke bar gutai ta chithek dam long pensi ilom o apor anigang sam sare soy ni ko ania pora lom imahang chichini ni rema pora lom sam sare soy ni ko ania pora lom imahang chichini ni rema pora lom bahera ke bar pensi au supia phana bangke kititang si ako Rotom Singh Narapiso bangke thekdam long pensi ala solam paprung lo la solam paprung penama singke ko pipen ko son lo ni puma hospital dai lo mo chi pon lo hospital da pon lo ma singke la so ke achi thika vitang lo nang tum hem chi pon de noi poma si postmortem ta kuri thek the thanga thek the kan ha so rapyak ta bidi nang pidona bang ave ama si nili tum ke thang chini ne ma si au sopi han hem che wan den lo au so phandang me an pidel lo me an pidel pen sitame apiso banan chi do sita Rotom Singh Nar ke pathi ve ka bang ke cholang rem ve ka bang ke au sopi aphan me an ki pi hot sitame nang chitong dun de lasi ko sona niyom pen ma I have to be done vek a usso ningkan krep polo ne ko ane alta lompen ha Rotom Singh Nar ke a iglo hala tumbang Singh Nar lo ni tumbang ke phangcho puriyar lo kareng phangcho pi a puriyar a pok lo ni litumki lasi hala ni kareng a phan apran ender lo sitami hospital je pone se kitami hospital lo ke pon hu sitami hala apiso ba nang dun lo ta Rotom Singh Nar bang ang dun de lo ke doctor tom nang pulo la ke kititang lo parengon elo ache thog long si theng pet lo pusi doctor tom bang thanang pachini dun lo ama sinili tum ta ningduk ninglak kan si atrasu so si puriyar si pu che akha a joine si putak thakuri si putak thaka Singh Nar putak phangcho lo lema hemi si lo puriyar lo puche akha ajoine si au so pi phan hadak bidun lo ki hadak ki bidun pen ajoine si la so apran ke dam nang ki cholang rem pen ajoine si apran ke dam nang apran ke ena po nang sai pitha pusi nang ni to ma phan nang pachini glo at an sitame hokpet akang sai nang pidun tha nang insai pidun tha pusi nang li to ma phan lam the nang pachini lo chuning ri lo dak Sandipur Borpathara long ni li tom lam hoi nang pidel lo athema Rotom Singh Nar son asuang jil arona phan cholang rem det amuni da phan ge ko son si kilo plot poma la so kamatha ajoine si ni li tom lam hoi nang pidel lo Santana long ni tum lam hoi nang pi ke nang pi lo sitami osi sarba nang che chagan lo ni tum nep ing nang dam pu nang che chak don lo tarik re hini ani gang sama pora bang ke nep ing nang wan lo pusi arju long sitami pini ani an sitami ladak Sandip Borpathar lokap si dok amuni da phan bi bom lang dipu center long pale dam de lang pini ani an sitami la si la son ladak la son ka heng no dak amuni da phan Borpathar loka palong ki benga tong ki mejima mate center an ke pale pen arsikji Tantinan malam so para phan bir tamo ington iksna আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena mopit puthot birta long wang tweak long Nizang Karbiang long Atur Kim Academy Jengkha long Parents Teachers Meet Come Felicitation Program kapidopona birta perang kepen birta nang pali Lokachar yawas maratum jongsi theknangji pulote aprangsi thanbang lapen lokachar ya hem mesten nangji Lasona pura hot Nizang Karbiang long Jengkha Atur Kim Academy henlo
Nizang Karbiang Long lapen di Mahasau pen private school CBSE course affiliation Kilong Cheng Pusi school Hempu Bazong Tisopen parents teachers meet along Thanpon Labang Swaje Mekalong pinning anikan half yearly examination ketok along percentage keong ai students lapen apia potoma phan kachoro patupon Mayalong school principal, school owner, teachers lapen guardians atum chetong pet pen non eprang ki wangji laang so se school ka pame ponji lapen students atum lokachari ke messenger lam he hui kachathan padapon Surinira nikan surinira kora hini aninkan half yearly exam mat achikti ma exam adak osoma result eme muchara tum bat areng gelong atum phan pini a parents tum phan hang lapen dak parents meeting dosi alang tum phan tum kachuro pon lapen karbia agang sapen karbia aplapen pawasitan tum alang tum phan arwa pon ninga chethe pon ninga sampon lapen karbiang long along mate NC Hill mate Tebokra district ke a Turki mi halo CBSE school first affiliation kelong chenglo lapen dak arada tum phan ta la West Karbiang long ta CBSE school private abelang pusi dak akidok kela gara tum phan CBSE la so school la so ado koson lo mala dak tum phan sia warsai ki bipon la sini tum pini dak West Karbiang long ta la dak jingkha long ta CBSE school bipon lo la pen la so CBSE school long kapachar li phan ele tum amuni tum ha Guwahati ha Delhi ke toy na Islamil tum dak jingkha hema dikub long wan dasi em thang somar em thang jaga apiro jaga along osomar tum lo pathek nang pusi ni tum dak pini hapon lo apen ning thepik adagara tum na chara tum pakajipu apen mon phir anta da school apen tum infrastructure apen non dak adi man da claim bom lo apen muning pen basa facility ni tum peji la so school pen. So today we have called all the teachers, also all the parents from Montessori to class 9 for a meeting, for a parents-teachers meeting to discuss on the overall development of the students and also to discuss on some points regarding their co-curricular activities and also the school curriculum. And today we are also very pleased that today we could honor all those parents whose students has secured first, second and third rank in their respective classes. Because we believe that behind our students' success, our parents also play an equally important role in their life. From the month of December from this year, and Montessori classes will new session for the Montessori classes will start from the month of January, and other classes new session will be started from the month of April. All the faculty members are doing very hard work for the upliftment of the students as well as the society. And in future, we shall do our best, whatever we can do, to uplift the students in the overall segments. Students in class 9 who will be appearing for 10th standard in the year 2024. Nizang Karbiang Long Amri Hawar Bir Sing Kiang Kang Rong Kre Posose Lokachali also maratum akang tu yang deng kachali athai avidet lake isi lokachali anathu katikuk ason mandet long Bir Sing Ki ME school lake Amri Hawar long isi nong kachet hangklong I school ahem angbong pen lata isi lo Piningan ke Bir Sing Ki ME school arta ningkan plikia pra sirkep an pleng tang lo lasi akang tu yang deng mate high school ke upgrade nang jita apor ke chok binong lo Bir Sing Ki ME School along High School Kavidata Chok Lokachari also marathon kiduk kiso kipo lakao epina Ate umpanai High School an aking pen loksi kedam kewang kisung kipo dupi Arni RW RA ajo kilometer script please se aking pen loksi kedam kewang na Hem kachele ingting kuk an lapen keleng pen ajo lokachilang aporanta avidetsi lokachari anathu tikuk bom lopusi hawar adara tompen ningje kedam tanga ningkanta pennang an soarlo lokachari also maratuma phan towar kedam kidanga hot ka phere ka therek nang lapen kisung anta ke phuatom pennang an dolo Bir Sing Ki ME School upgrade nang Jipu School Inspector Asa Hemalong abatai pinpura lo pajirdam Pinpura lo pajirdam det pen School Inspector Kachelar bangke thompleng det apita
sai chun cedat ke isi kelang rok kelang sedason nang plang mate educational side campaign tong amri ahawar kacharia mat keng kam kacha Georgia long a keng kang thandun ma mate ki kleng kang tung tema mate tangka ki pipede raport tong pin pra lopidat apita lempon hekedat ma puta amri ahawar mate birsing ki angkang cherok tok arat aton pen ningjelinti kedam tang ningkan hinya prang lokachari awas maraton kisung ki ko amat proceeding school son pincong si amri akaprek high school long pen registration pidun pen pining HSLC ang dengki un pinang ando lasi birsingki MA school long high school upgrade pon depta thang akisung ave atheke lokachari awas maraton ta dolo lapen than bang atum tame non amat apuna chak ke chok atum sai delo Lasinona pora hot Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Akeja Lapen Education EM Richard Tobi Pencenglok Karbianglong Autonomous Council Educational Site Campaign Camping along Lokachari Apang Anat Kengkam Kache Georgia Phan Sai Kedeng along Birsingki MA School Aphan High School Angdeng Kibi Ponja Phan Klempon Vek Nang Ciputa Jerok Tok Adat Atum Pen Ning Jerinti Kali Pulote Non-Education Mission 2025 Katikuk Hedung Kidukok Ji Angring Lapen EM Richard Togbi Pen Education Camping Aputhak Dame Drama Keklemason Jeplang Deci Lasi Lahai Katikuk Kavideci Apha Non Tong Sikot Pen Birsingki MA School Aphan High School Upgrade Seraksi Official Asai Doanta Kiklem Ponjapha Havar Adat Atum Pen Kachuning Ripado Birsingki MA School Lake Karbianglong Autonomous Council Constituencies Ket Home Duar Amla Amri Lapen Chinthongalong Kedo Awas Maratum Lokachari Adimlo Lasi High School Upgrade Ponsita La Constituency Ket Home Atumsi Ale Doko Lapen Lokachari Anat Ansose Kapaprang Don Poputa Jerok Tok Adat Atum Pen Ningjelinti Ajit Singh Hanse Kelas mana pergi ke Charlie ke? Ni kelas 9 Ada kos. Birsingki High School long umbanai bangge dun medalo pare taksi Charlie dun. Ada kosan si high school dukok lah. Dak ayak tung kidun ne yadun ne umbanai sedam yat sopta damune mat darak si kidun ne tume das kedu beta cari dun rapelo. Kumitum Cingwai si ladak high school bilo kelas 9 dan kelas 10. La pulo ke theke ding wane chuning di alam mai ladak Birsingki high school kelas 9 kelas 10 ang bi pamelo tangte banai kita dam yok photo pare arbe arni cha yok phot pen dak kijoi ke isigoi ke dupo high school upgrade nai ji Kalau bela sida ini fancy tuning rilo. Upgrade di pancuning rilo. Upgrade di fancy tuning rilo. Masih itu kelas 8 banggaan dulu dah. 61 do. 61 do kelas 8. Sampai. Kelas 8. Ya. Dah high school tu mana? High school level junior yang pernah dapat. Yang pernah isi? Damna kau. Nak penuh pernah ke? Kan lah kah hilu kah? 7 kilometers. Up down nanti kan lah? 14 kilometers. Yang tim keng pen magadam ni mata gari pen. Gari ke culungan jadi parking mas tayo kan? Saya dia. Masih dak upgrade di funding hang mah. Kan, ingat. Upgrade ni hang ni lapan Karbianglong arat tua Karbianglong kita gedeng doa na tumpan sa cuning rilo dak kami Birsingki MA School long terus kami nang kibi fancy tuning rilo. High school kibi fancy tuning rilo. Peni Karbi Prime pa biarta bang ke lapan si kangton iklo 2 me thak me kurwang thu